Ka tia tiwi, no te rā nei I rere ai ngā tautapa I roto I te kōti teitei o Tāmaki Makaurau. E pāna ki te whakairinga o etahi tā whakahua huna ki te whārua o Ruatoki. Ko ia tēnei ko te rā tuatoru o te whakawā I te tokowhā o te urewera, a I te kōtia no Atini Molyneux. I tīmata te whakauru atu a Jeff Jago, ki te whārua Ruatoki I te marama o Noema 20 Are you supervising other officers, were you? Yes, that's correct. How many? I'm not prepared to answer that. You were at Reed Road, supervising the installation of a camera? That's correct. Neka te 25 nā whakauru atu a Jeff Jago ki te whārua o Ruatoki, ko ia tētahi o ngā kai whakahaere I nā taputapu hangarau kohi hei hopu I nā mahi a te huna, e tūnei ki moe te kōti. Was it a conscious decision to place the cameras on the confiscation line? My understanding that the confiscation line was at the far end of Reed Road at the Ruatoki end. The line runs east to west, doesn't it? Virtually east to west. Tērā no etahi o nā whakarereki, mō nā whakamārama, mo te whakaeke a te ture ki Taiarahia. Call them huts. Did you go up there? Yes. In fact, everybody from Ruatoki would call it a whare nui and a whare kai. Tāpiri atu ki tērā I taua wā I whakauru atu no hoki a John Key ki te whārua o Ruatoki. Well, the timing of his visit tied into what we were doing with the operation, I can't recall. Tērā no nā a wangawanga, mō nā whakāhua e mauana I nā kāmera. Cameras certainly don't capture the totality of what is occurring. Certainly other activity that was occurring which was out of sight of the cameras. Ko nā pirihimana kā tūki mo te kōti te ahiahi nei, ka hore I te rata, ia whakākina o rātau kanohi, o rātau inua rānei. Tini Molyneux, te karere.